abantu bakora amakosa ariko icy'ingenzi ni ukwigira ku byabaye. Ntabwo byaba byiza gukomeza kwicuza, ahubwo twagerageza kureba uburyo dushobora gukomeza imbere. Ni byiza kumva ko wacumuye, ariko kandi dukwiye gufata ibihe byabaye nk'amahirwe yo gukura. Iki ni cyo gihe cyo guhindura ibintu tukabishyira mu buryo bwiza. Ni The Green wumva nk'ibisanzwe. Stay in touch. Mu 2023 umwami wa Qatar yagiriye uruzinduko mu Rwanda, agaragaza ubushake bwo kurushaho gukomeza umubano. Umwami wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bafitanye umubano ukomeye wagaragaye mu bihe bitandukanye. Uyu mubano rero wiyongereye cyane mu myaka yashize binyuze mu bufatanye mu by'ubukungu, ishoramari n'ibindi bikorwa by'iterambere. Sheikh Tamim na Paul Kagame bagiranye ibiganiro inshuro nyinshi haba mu Rwanda no muri Qatar. Mu 2019 Perezida Paul Kagame yasuye Qatar, agirana ibiganiro n'umwami wa Qatar byibanze ku bufatanye mu bukungu, ubucuruzi no gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Qatar rero yashoye imari mu Rwanda mu nzego zitandukanye nk'ubwikorezi n'ubukerarugendo. Ikigo Qatar Airways cyahise gitangiza ingendo zihuza Doha na Qatar, kandi Qatar yashoye imari muri Kigali Marriott Hotel no mu mushinga w'ikorosi Golf Course rya Kigali. Uyu mubano rero wabushingiye ku nyungu za politiki n'ishoramari, aho Qatar reba u Rwanda nk'ahantu heza ho gushora imari muri Afurika, naho u Rwanda rwo rugashishikariza ishoramari ry'amahanga. Qatar rero ni igihugu giherereye mu gace ka Aziya y'Iburengerazuba, kikaba kigizwe n'intara imwe ibarizwa mu kigobe cya Perse. Mu myaka ibihumbi byinshi ishize, Qatar yari ituyeho imiryango yororeraga amatungo n'ubucuruzi bw'Abarabu muri Maldives. Mu kinyejana cya 7 rero Qatar yinjiye mu bwami bw'Abayisilamu butangijwe na Muhammad. Isilamu rero yatangiye gukwirakwira mu gace kose ka Afurika y'Amajyaruguru na Aziya. Mu kinyejana cya 16 Qatar yagizwe igice cy'ubutegetsi bwa Ottoman, hakaba ari muri Turukiya ya none. Mu 1916 Qatar yashyizwe mu maboko y'Abongereza nk'igihugu gikoronizwa nyine, ariko nyine kigumana ubwigenge buke. Muri icyo gihe ubukungu bwayo bwari bushingiye ku kuroba no gucukura amabuye y'agaciro. Qatar rero yabonye ubwigenge tariki ya 3 Ukuboza mu 1971, isohoka mu bubasha bw'Abongereza. Umuryango rero w'ubwami bwa Al Thani wafashe ubutegetsi ukayobora iki gihugu kuva icyo gihe kugeza na n'ubu. Mu myaka rero y'1990 n'ibihumbi 2000 Qatar yateye imbere cyane kubera peteroli na gaze, bihindura igihugu kimwe mu bikize ku isi. Qatar rero ni kimwe mu bihugu bifite ubukungu bukomeye cyane ku isi bitewe n'ubucuruzi bwa gaze na peteroli. Yahaye rero agaciro itangazamakuru ryigenga binyuze mu gushinga televiziyo y'igihugu izwi ku isi hose yitwa Al Jazeera. Muri 2022 Qatar yakiriye igikombe cy'isi cya FIFA, igihugu cya mbere cyo mu Barabu cyakiriye iryo rushanwa. Qatar rero ikomeje gutera imbere mu bijyanye n'ubukungu, ubucuruzi no gutegura inama mpuzamahanga zikomeye. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, umwami wa Qatar. Uyu rero ni umuyobozi wa Qatar, igihugu gikize ku mutungo kamere w'ibikomoka kuri peteroli na gaze, kikaba kimwe mu bihugu bifite ubukungu bukomeye ku isi. Yabaye umwami wa Qatar cyangwa Emir nk'uko bakunda kumwita kuva ku itariki ya 25 Kamena muri 2013. Aha rero yari asimbuye se Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahisemo kwegura ku ngoma ku bushake bwe. Nikuzi kuri Emir wa Qatar, inshuti magara Somambike wa Paul Kagame uyobora u Rwanda. Hashize iminsi mike uyu mwami wa Qatar ahuje Perezida Paul Kagame uyobora u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi uyobora RDC. I Doha muri Qatar byari byarananiye benshi mu bahuza. Hano rero barimo baganira ku kibazo cy'umwuka utari mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Benshi rero bakomeje kwibaza ku buhangange bwe. None natwe rero reka uyu munsi ducukumbure ubundi twivugire ku buzima n'amateka bya Emir wa Qatar. I know, ndabizi ukunda ibyegeranyo, amateka n'inkuru zitangaje kandi zicukumbuye, niyo mpamvu uri hano. Byose uzabyumva kandi neza mu gihe gikwiye. Njye usanzwe nitwa The Green. Gusa nutankurikira aka kanya amahirwe menshi ntabwo uzongera kunyumva. Ngaho kora subscribe, fungura inzogera ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byacu. Ikaze mwese. Amateka agaragaza ko Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yavuze ku ya 3 Kamena mu 1980 akavukira i Doha muri Qatar.
aha rero yavutse kuri se witwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani na nyina witwa Sheikha Moza bint Nazer. Uyu rero akaba ari igikomangoma cy'umuryango wa Al Thani, umuryango utegeka Qatar kuva mu kinyejana cya 19. Sheikh Tamim yize mu mashuri atandukanye haba muri Qatar no mu Bwongereza, aho yize muri Qatar Academy amashuri yibanze, akiga muri Shelbourne School International College mu Bwongereza amashuri yisumbuye. Yahise ajya kwiga no mu ishuri ryitwa Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza. Yize rero amasomo ya gisirikare. Aha niho n'umwami Charles wa gatatu uyobora Ubwongereza ubu na benshi mu batwari ba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bigiye. Uburezi bwe rero bwamufashije kugira ubumenyi mu bya gisirikare, diplomasi no kuyobora igihugu. Sheikh Tamim bin Al Thani yinjiye mu nzego z'ubuyobozi akiri muto, aho yagiye ashingwa inshingano zikomeye mbere yo kuba umwami. Yagizwe igikomangoma cy'ubwami Harry Apparent nyuma y'uko mukuru we Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani yanze kuba umwami. Yakomeje rero guhabwa inshingano zitandukanye zirimo kuyobora igisirikare cya Qatar, guteza imbere ibikorwa bya siporo nk'igihe Qatar yatsindaga ubusabe bwo kwakira igikombe cy'isi cya 2022. Yashinzwe rero iterambere ry'ubukungu n'ibikorwa remezo. Muri 2013 yabaye umwami wa Qatar nyuma y'uko se yeguye ku mpamvu ze bwite kandi akegura ku bushake. Sheikh Tamim yayoboye Qatar mu bihe byari bikomeye, ariko yakomeje guteza imbere iki gihugu mu buryo bukomeye. Icya mbere rero yatejemo imbere igihugu ni mu bukungu. Qatar ni kimwe mu bihugu bikize ku isi kubera gaze naturelle. Sheikh Tamim yayoboye ishoramari rinini mu bikorwa byo kongera umusaruro wa gaze. Yashimangiye ubwigenge bw'ubukungu bwa Qatar, ahangana n'ibihano by'ubukungu bw'Abarabu byayishyize mu kato hagati ya 2017 na 2021. Yashishikarije ishoramari rya leta muri hoteli, inganda n'ibikorwa remezo by'imikino n'itangazamakuru n'ibindi. Ikindi yatejemo imbere igihugu ni diplomasi. Sheikh Tamim yagize uruhare mu gusubiza Qatar ku rwego mpuzamahanga nyuma ya Arabia Saudite, Bahrain na Misiri byafunze imipaka yabyo kuri Qatar muri 2017 bishinja gushyigikira iterabwoba. Yubatse umubano n'ibihugu by'Uburayi, Amerika n'Uburusiya, kandi Qatar yabaye igihugu gikomeye mu mishyikirano ya diplomasi mpuzamahanga nko gufasha gukemura ibibazo bya Afghanistan n'ibindi. Rero yayoboye n'imishinga minini y'iterambere nk'imihanda ya gari ya moshi, inganda n'imiturire. Yateje imbere uburezi, akubaka kaminuza zigezweho no gufungura amashuri mpuzamahanga nka Carnegie, Georgetown, Texas n'izindi muri Qatar. Yashimangiye ubwisanzure bw'itangazamakuru binyuze kuri televiziyo ya Al Jazeera ikorera muri Qatar. Sheikh Tamim yakoze ibishoboka byose kugira ngo Qatar ibone uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi cya FIFA 2022. Yashoye miliyari zirenga 220 z'amadolari ya Amerika mu bikorwa remezo bijyanye n'uyu mukino, harimo amastade mashya, ibitaro, gari ya moshi n'amahoteli. Yashishikarije Qatar gushora imari muri siporo mpuzamahanga nka Paris Saint-Germain, Formula 1, NBA na tennis. Ubundi buzima bwe bwite rero uyu mwami wa Qatar Sheikh Tamim afite abagore babiri, akagira abana barenga 10 bose. Mu mikino akunda rero harimo kuba akunda umupira w'amaguru, akunda tennis na equestrian. Iyi ni ya mikino yo kugendera ku mafarashi nyine. Mu ndimi avuga nakubwira ko avuga Icyarabu neza, Icyongereza n'Igifaransa. Ni umwe rero mu bami bakiri bato ku isi mu gihe yabaga umwami, kuko yagize imyaka 33 agahita aba umwami. Azwiho kubaho rero mu buzima buciriritse ugereranyije n'abandi bayobozi bose bo mu karere ka Golfe. Akunze rero kwita ku guha urubyiruko amahirwe haba mu miyoborere no mu bindi bikorwa. Yagaragaje ubushobozi n'ubushishozi bwo guhangana n'ibibazo bya diplomasi no gukomeza guteza imbere Qatar. Sheikh Tamim afite icyerekezo cyitwa Qatar National Vision 2030 kigamije gukomeza kwagura ubukungu butagendera gusa kuri gaze, ahubwo bugashingira no ku bukerarugendo, uburezi n'ishoramari mpuzamahanga. Aha rero nakubwira ko yanashyize imbere ikoranabuhanga n'ubumenyi kugira ngo Qatar rero ibe icyicaro cy'ubumenyi n'iterambere muri Aziya yo hagati. Yanagize Qatar igihugu cy'imikino binyuze mu kwakira amarushanwa mpuzamahanga nka Formula 1, FIFA Club World Cup na NBA. Rero nanakubwira ko afite igikundiro kidasanzwe mu baturage, nubwo atavugwa cyane mu bitangazamakuru byo hanze y'igihugu. Sheikh Tamim akunzwe cyane n'abaturage be kubera imiyoborere y'idakaze, aho yagiye atanga serivisi nziza mu burezi, ubuvuzi n'iterambere. Icyakora Qatar yakunze kunengwa cyane na bamwe ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakozi b'abanyamahanga, ariko Sheikh Tamim yakoze amavugurura menshi mu mategeko y'umurimo.
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ni umuyobozi ukiri muto ufite imbaraga zikomeye mu bukungu, siporo na diplomasi. Yayoboye Qatar mu bihe bikomeye ariko agashimangira iterambere ryayo nk'igihugu gikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ubutegetsi bwe bwagaragaje impinduka zikomeye harimo ubukungu buhamye, iterambere ry'imikino, imishinga minini y'iterambere n'umubano mpuzamahanga ukomeye. Qatar rero ikomeje gutera imbere kandi Sheikh Tamim afite icyerekezo cy'uko iki gihugu kizaba kimwe mu bihugu bikomeye ku isi mu bihe biri imbere. Sinzi niba wenda haba hari n'ikindi ntakubwiye kuri uyu mwami wa Qatar, Sheikh bin Hamad Al Thani. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa ko bimenya. Ngaho kora subscribe ufunguwe n'inzogera ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho nje ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.